Abaibai amwachi kongoi Jehova betutab rani nekakokonech kabelisiet kotar ketuye kora en arawet kora nelel nekokoib keutab Jehova sobit kemi kora kechomegei kibagenge. Nekimoe kemwoi kongoi Jehova amun tesetai kora koribech ak kondoisewech akoityin magutikab mugulelwekyok en atkai tugul. So nenatachin en tugul ole imiten sobit ketestai kibagenge kikurenan Mrs. Chirchir ak kaniset neibwok tuyet ko en kila ko AGC Keongo. So nenatachin en tugul ole imi sobit keib boroindo tugul kibagenge en otisiet kotar kikesu ak kwai Jehova nemie en tuguk tugul. So bendi kinome kemwoe ng'alek chemi Habakuk kurgat 2 ak koitet 20. Ako mi Jehova hekalunyin netilil, ngosis emet komugul en tainyin. Ongesa. Achame alosun Jehova ak awekun kongoi betutab raini. Kongoi Jehova amun en ripseng'ung ak kandoinatet nekoindosewech kora laitoriat kong'eten kora Jehova nenyon kebesie akot en wikit nekokosirto akoi betutab raini. Kemoe kemwa kongoi Jehova nenyon amun kaikonech ot kora laitoriat kabelisiet. Kongoi ot en Jehova nenyon kora konunotiot nebo sobet. Kongoi en chametabgei nekonech en atkai tugul. Nekemoe kemwoi kongoi kora Jehova nenyon kele testai iityi ot magutikab mugulelwekyok. Asoin Baba kora ale sobit kora iityi ot Jehova nenyon magutikab agenge en ichek en tugul lemiten Kiptayat. Sobit kora laitoriat nenyon ibelisiechi ak ibit kora Jehova nenyon ikas amutikab mugulelwekwak. Toretech Jehova nenyon yemai ketesetai ot en tuyetab betutab raini. Ngoyamageng'ung Jehova en tuguk tugul siker kora laitoriat okot eung'ung komi kobote Kiptayat. Ara berurech ak indoisewech en age tugul amun asokoyoni en kainet nebo Jeiso Kristo itindenyon. Amen. Kibendi kemwoe kayanetab chekiyokto. Ayani Jehova kwanda, kamuktoindet, yoindetab kipsengwet ak ng'wony, ak Jeiso Kristo werinyin, nekikinege Kiptayandenyon, nekikimanach en tamirmiriet netilil, ak kisibergei ak Maria, kikinyalili mokornotetab Pontio Pilato, kikikartat, kime, ak kikitub, kiwoldab chekikobek, king'et en betutab somok, komong en chekibek, kiwo barak kipsengwet, ak koteben neutab tai nebo Jehova, kwanda, kamuktoindet, tun nyone kokeny, korwokyin chesoptos ak chekikobek. Ayani tamirmiriet netilil, kaniset netilil, nebo emotinwek tugul, yamdaetab biik chetililen, nyoetab kat, nebo cholwogik, ng'etietab borwek, ak sobondab koikeny. Amen. Kilasu Jehova ngunon, negonega berurenyin, kilasun kwanda ak Jeiso, ak tamirmiriet netilil. Amen. Boroindo nekiben nguni ko boroindo nekinyoru kora saet kondoisewech Geoffrey en magutik chekimokyinigei en atkai tugul ak angen ale imokyinigei akinye ki en tugul ole imi keib boroindo tugul bagenge kesa okotomo kenyoru tiendo 142 nemwoe kole yeyomin bunyondet komekochigei ak yeibata kenyoru saet. Yeyomin bunyondet komekochigei, yeiterter yomset isich kimnatet, ilgei kou muren iterter tugul, yeimong'u Jeiso kotiny komie. Yeyomin bunyondet komekochigei, yeiterter yomset isich kimnatet, ilgei kou muren iterter tugul, yeimong'u Jeiso kotiny komie. Samko toretin Jeiso ako kimiti mising, toretin kot inendet, Jeiso komie.
mobendate ak biik cheyoe tengek, wei missing kendernak mewit kainenyin. Tech Jehova kityo en chamyet neo, yeimong'u Jeiso koting komie. Mobendate ak biik cheyoe tengek, wei missing kendernak mewit kainenyin. Tech Jehova kityo en chamyet neo, yeimong'u Jeiso koting komie. Samko taretin Jeiso ako kimiti missing, taretin kot inendet Jeiso komie. Subinye imanda yailugenemye, poningiptayandet iteterishe, iteteri tugul enyiganatet, yeimong'u Jeiso koting komie. Subinye imanda yailugenemye, poningiptayandet iteterishe, iteteri tugul enyiganatet, yeimong'u Jeiso koting komie. Samko taretin Jeiso ako kimiti missing, taretin kot inendet Jeiso komie. Samko taretin Jeiso ako kimiti missing, taretin kot inendet Jeiso komie. Samko taretin Jeiso ako kimiti missing, taretin kot inendet Jeiso komie. Kan kewech kongoi en tiendo nekakenyoru ongebe taitab Jehova kesai. Jehova kwanda, Jehova werit, Jehova tamirmir netilil, aiwan taing'ung Baba en kasari, sikewech kongoi Kiptayat amun koiribech, koindoisewech en wikit komugul Kiptayat, ako en betutab rani kaketuye kemi kechomegei. Kiwekun kongoi Baba amun koitebi kobotech, koiberurech, koinyoiwech katot kalelutikyok Kiptayat chekokelel chemonomegei ak taing'ung Kiptayat. Kiweche kongoi en notok Kiptayat. Kongoi okot en sobet notok nekorikonech, sobet nemakial, sobet kicheng kiy agetugul Kiptayat sikimuch kesob, ako amun en riraneng'ung Kiptayat nekoikonech sikemi kechomegei en kasari Kiptayat. Kiptayat en kaitab Jeiso, kangebwan taing'ung Kiptayat keibu magutik chekokinde taing'ung Kiptayat kele kisoe Kiptayat kesoe tuguchuton, ko ngoitu taing'ung Kiptayat kotachokis en kainetab Jeiso. Kiptayat en kainetab Jeiso, kakibwan taing'ung Baba kibwat mung'arosiekyok Kiptayat, boisionik tugul chekiyoe en gaa Kiptayat kokakisai kele itestai iberurech, ikonech kimnotet, konech okot keboisieun en atkai tugul Kiptayat. Iberur boisionichutok Kiptayat chebo eunekyok, si en atkai tugul Kiptayat kenyoru chekikonin kobwa taing'ung Kiptayat ak ilosun en atkai tugul. Baba en kainetab Jeiso, ingen kiprutoinik kakimut Kiptayat kobwa taing'ung kele indoisech icheket, ikochi kimnotet nondok nebunu taing'ung Kiptayat.
ripsechin icheket kot koit ot ole bendi komii kochomegei Kiptaiyat. Kiptaiyat en kaitab Jeiso ingen kele mi chebune vyombo cheterter Kiptaiyat en kasarito. Kasa Kiptaiyat kele iripsechi icheket, indoisechi icheket. Ikochin okot naet nderebaisiek chekete Kiptaiyat, icheket cheimuti biikuk Kiptaiyat. Ikochi kakuyet nebunu taing'ung sikomut biikuk Kiptaiyat koit komii ele bendi kochomegei Kiptaiyat. Kiptaiyat en kaitab Jeiso kangebwan kibwat kora kanisosiek chok Kiptaiyat en Kenya komugul Kiptaiyat. Kasa Kiptaiyat kele itestai indoisechi kanisosiek chutok, irib icheket, ikochi kimnotet. Ingen biik tugul chemiten kanisosiek Kiptaiyat, ko kasa Kiptaiyat ale itoret icheket, ikochi kayanet nebunu taing'ung Kiptaiyat. Si en atkai tugul Kiptaiyat kobit okot kotororin en atkai tugul Kiptaiyat. Kiptaiyat en kaitab Jeiso ingen families chechok kamut kobwa taing'ung Kiptaiyat ale itestai ikimit icheket, ikochin kandoiset nebunu taing'ung, iberur family chutok Kiptaiyat, ikochin kimnotet atkai tugul Kiptaiyat. Iberur look, iberur sigik, si en atkai tugul Kiptaiyat konyor kalyet icheket en gaa ak konyor boisionik chotok cheyoe chetorori kaineng'ung Kiptaiyat. Kiptaiyat en kaitab Jeiso ingen look tugul chemiten en emenyon. Ak sa Kiptaiyat kele indoisechi icheket, irib icheket, ikochi kimnotet Kiptaiyat, ikochin ot koyai boisionik chotok chenyolu en taing'ung Kiptaiyat, matkoyai boisionik chotok chetewere kaineng'ung Kiptaiyat. Ko kasa Kiptaiyat ale itestai ikimit icheket, ikochin ng'omnotet nebunu taing'ung Baba. Kiptaiyat en kaitab Jeiso ingen kandoik tugul chemi en emotinwek kyok Kiptaiyat, kong'eten president akoi okot chendochin kokwotinwek kyok Kiptaiyat. Kasa Kiptaiyat kele itestai ikimit icheket, ikochin ng'omnotet nebunu taing'ung. Kongoi amun kiilewen bichutok Kiptaiyat, ako mi amune sikiilewen bichutok kondoisechi biikuk Kiptaiyat. Ko Kiptaiyat en kaitab Jeiso kasa kele iripsechi icheket, ikochi ng'omnotet nebunu taing'ung sikomuch ot kondochi biikuk en oret ne notok Kiptaiyat, oret nemutu ot kobwa taing'ung en atkai tugul Kiptaiyat. Kiptaiyat en kaitab Jeiso ingen kandoik tugul chebo kanisosiek Kiptaiyat. Ko kasa Kiptaiyat ale itestai ikimit icheket, ingen kong'eten bishop akoi pastaek chemengech chemiten lokotilisiek kyok Kiptaiyat. Kasa Kiptaiyat kele itestai ikimit icheket, ikochin kimnotet. Kongoi amun kiriil bichutok Kiptaiyat ako kirikochi boisiet ne neng'ung Kiptaiyat. Kiptaiyat en kaitab Jeiso kiweche kongoi amun en atkai tugul Kiptaiyat koribe akweng'ung Kiptaiyat. Ikochin any kimnotet, ikochin any kakuyet nebunu taing'ung. Iberur ot families chechwaket Kiptaiyat, iberur lakwak, si en atkai tugul Kiptaiyat kobit kotoror kaineng'ung Kiptaiyat. Kiptaiyat en kaitab Jeiso testai ikimitech, testai iberurech Baba. Kiptaiyat en kaitab Jeiso ingen boisionikab eunekyok en Kiptaiyat. Kasa Kiptaiyat kele itestai ikimitech, ikonech kimnotet nebunu taing'ung, konech akot naet en atkai tugul Kiptaiyat, si kyoe boisionik chutok Kiptaiyat kobunjin torornotet Baba. Kiptaiyat en kaitab Jeiso testai ikimitech, ingen lookab sugul Kiptaiyat, kokeyat sugul Kiptaiyat en look chebo universities ak colleges Kiptaiyat. Ko kasa Kiptaiyat ale itestai iwe ak iripsechi icheket Kiptaiyat, ikochin kimnotet ne notok nebunu taing'ung. Kiptaiyat tebi koboto icheket, matkolilan Kiptaiyat koker kole kakoik koimut kakiyat sugul Kiptaiyat akobendi bokoyoe exams icheket. Ko kasa Kiptaiyat ale ikochi kimnotet nebunu taing'ung, ikochi naet, si en atkai tugul ot koboiboenchi Kiptaiyat akosich kimnotet nebunu taing'ung. Baba en kainetab Jeiso momi kiy nonetin, tuguk tugul ayoni ale iwendi iyoe kou en makeng'ung amun asoe koit kabarak kipsengwet en kainetab Jeiso neetindenyon. Amen. Kwandanyon nemi kipsengwet, ingotililit kaineng'ung, ingonyo kounoteng'ung, ingoyaak en ng'wony makeng'ung, kou yekiyai en kipsengwet, konech raini amitwogikyok chebo ra, ak inyoiwech kalelutikyok, kou yekinyonjini kathelelwech, amemutech olemi obset, ako sorwech en neya, amun eung bounotet, ak kamuktaet, ak torornotet, akoi koikeny. Amen. Kongoi mising en boroindo nekararan nekakeib nebo saet sobit kotestai Jehova koityi magutikab mugulelwekyok. Nena aib boroini kora atach lagokab Sunday school sobit kolos Jehova akichek en tiendo netindo ak komwa ng'alekab metit otokotin lagokab Sunday school. Tembea tembea Yesu, tembea tukuone. Tembea tembea Yesu, tembea tukuone. Tembea tembea Yesu, tembea tukuone. Tembea tembea Yesu, tembea tukuone.
Praise God. Praise God again. My name is Abigail Cherotyan to share memory verse from the book of 2 Peter chapter 3 verse 18 says, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abla Pedro Bamurbar from the book of Philippians chapter 4 verse 13. It says, I can do all things through Christ who strengthens me. Tienwogikab kalosunet kurgat 23 kokoitet 4 komwoe kole moiwei yoityo amun imi koboto. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abel Kiprot and I have a memory verse from the book of Matthew chapter 22 verse 37 and say, Jesus answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Galatians chapter 5 verse 25 and say, the Spirit has given us life, He must control our lives. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Faith Chebet. I want to share a memory verse from the book of Romans chapter 6 verse 23. It says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. Psalms chapter 125 verse 1. It says, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken but endures forever. Tienwogikab kalosunet kurgat 23 kokoitet 1 komwoe kole Jehova mestowondenyu mararwongik. Kongoi missing lagokab Sunday school sikobirur ak Jehova ak koiwang nemie yetesetai olosu inendet en atkai tugul en ming'inoteng'wong. So boroindo nekibendi en nguni ko boroindo nekinyoru sirutik chetililen, nekibendi kora kenyoru tiendo 89 en tienwogik chok chekilosunen Jehova nemwoe kole baraste logoiwek ak yeibata kenyoru sirutik chetililen. Paraste ngale tu en mo nyut komu,
Chamyetab Jeiso nenyolchin biik kokas. Achame awendot amwaita yetunet. Kiyachitab luset asarunot ngunon amun yetindenyu. Chamyetab Jeiso nenyolchin biik kokas. Achame awendot amwaita yetunet. Kiyachitab luset asarunot ngunon amun yetindenyu. Mikokoindet ikuye we ng'alek soiwet akonete. Baraste ng'alek tuwe ng'onyut komugul. Mikokoindet Otiene kimnatet omwaite sorunet. Olosu kwandanyon nekone yetunet. Omwachi biik tugul en boiboiyet neo. Mikokoindet Otiene kimnatet omwaite sorunet. Olosu kwandanyon nekone yetunet. Omwachi biik tugul en boiboiyet neo. Mikokoindet Mikokoindet ikuye we ng'alek soiwet akonete. Baraste ng'alek tuwe ng'onyut komugul. Mikokoindet ikuye we ng'alek soiwet akonete. Baraste ng'alek tuwe ng'onyut komugul. Mikokoindet ikuye we ng'alek soiwet akonete. Baraste ng'alek tuwe ng'onyut komugul. Kanamwachi Jehova kongoi neo nekakondoiwech kou kotugul kangetou tuyet akoi kakeitu. Kokanatachak nebo aeng alotokoti nebo iman eng kainet nebo Jeiso. Boroindo nekakibeke sikobit kenyoru sirutik chetililen kikureno Farisirchir akasome kebe taitab Jehova kotomo ketau kesoman sirutik chetililen ongesab. Kimi taing'ung Baba nenyo Jehova netoror mising. Amwae kongoi neo Jehova amu chomyeng'ung neo neiting'ene Jehova. Nekakoit boroindo nekakinyoru sirutik chetililen kokakeityi tuyeng'ung. Kongoi eng biik Jehova chekerech eng kebeberwek cheloen ak chenekiten. Nekasochi ichek Jehova ale yenyoru ng'olyondoni kobunji kaberuren mising eng sobonwekwak Jehova. Akitya konai ninye inyege nei kamuktoindenyo ako yoindenyo. Sa Jehova ale iberurech eng kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyandenyo. Amen. Kitesetai ke ng'olole kebeberta nekikamwa ale kebeberwek 4 chebo komonut mising eng sobetab chito che noto kebeberwek chemi orinyi. Ne kebeberta netai nekokeng'alal eng wikisiek 2 chekakobata kokimwa kele kebeberta netai ko nebo muguleldo. Akikinai komie kele bo komonut mising mugulelwekyok eng sobet nebo nguni ak eng sobet nenyone. Kikinai kora kele bo komonut muguleldo mising amu oloto kole tekyin Jehova ng'olyondenyi ako oloto kole ketile ng'alek chebo sobet
ak tuguk chechang chetesetai eng sobet ko yotok ole ketile. Ne kimwa kele ole amisie sobondo ko muguleldo. Amu kamwa siret kole olotok ole mitei kongikab beekab sobon. Ne konetisiet ne kararan mising nokose ale tataisubi amu betutab raini kebendi kebeberta nebo oeng anan kebeberta nebo oeng ne noto keng'ololi kemwoe kele kamanutietab kabwatutikyok. Kebeberta nebo oeng nebo kamanut mising eng sobetab chi ko kabwatutikyik. Much kemwa eng kutit nebo Kingeresa kele the mind. Tinye kamanutiet neo mising kabwatutikuk eng taing'ung ak taitab Jehova. Nongen komye ale nginye ne atkan kora iwendi social media komite kebeberta agenge necham kotebenin ya kewe orit yundo kotebenin kole ne nemi meting'ung. Noni ale akot kangi inyone kora sikobit iker ko ngot kotaiker barak netau katebenin kole ne nemi meting'ung orit. Noni ale tebutiet neo nekokiteb eng kenyisiechu kong'eten koit social media ko tebutiet neo ne nekit koketebe biik chechang che atkan kora kochute yundo ketebe kele ne nemi motoekwak. Ako kiabaibaitu amu sire chitugul kit nemi metinyi. Ingen tuguk checham isire mamache aarorun amu ingen ile ne necham isire ya kewe akitya ketebenin kelechi ne kit nemi meting'ung. Noni ale chito neki ibwoti ng'olionoto nekitebe. Ani ale kindoisechi Jehova sikobit kotebe biik chemi ng'ondet. Amu ngot ko biik chemi ng'ondet raini bilionisiek 7. Ani ale nekit bilionisiek 4 anan ko 5 eng icheket. Atkan kora kobendi social media. Ak yekakoba yoto ketebe kelechi ne kit nemi meting'ung. Kitebe subui ya kewe, ngotinye isekte kora saa 7 komi, tisekte kora koskolen komi, akot ndengete kora olo kabek ruondo ak iwe yundo kora kotebenin kora Facebook koleji ne kit nemi meting'ung. Noni ale tebutiet ne kararan kabisa. Ne kararan kenai kele ne kit nemi metoekyok. Noto amune kataune yotok amu biik chechang kongen tuguk chesire. Ingen tuguk chesire. Ya kakiteb kele ne kit nemi meting'ung. Sait age iwirte pichait kwo, sait age imwa ng'olio nekemwoe. Ne noto ng'olio nemi meting'ung. Noni ale pichait ne ipimanegei kila. Ko kit netebenin Facebook kole ne kit nemi meting'ung. Ko pichait ne ipimanegei kila noto. So mache anyun kebe raini keker kabwatutikyok amu metit kotinye kabwatutik eng orit. Nekamwa noto kole kikure eng kutit nebo Kingeresa the mind. Ngebe kitabut nebo Romanik kurgenyi ko 12 koitenyi ko 1. Noni akot ale ngesomani sirutichu kora komi kit nemi meting'ung ako ingen inyere tile ne kit nemi meting'ung. Ingen tuguk chebwoti, ingen tuguk chetete. Romanik kurgenyi ko 12 koitenyi ko 1 akoi 2. Notok anyun chekitupche asomok mising eng rirenosiekab Jehova. Alokoite borwekwak koek tiseiwot nesobe netilil netochoksei eng Jehova. Notok ko boisieng'wong nenyolu. Amoyoniegei ateptab betusiechu. Ako ingewalak eng kalelietetab kabwatutikwak. Sikobit onai komie maket nemie netochoksei. Ako kesunotkei nebo Jehova. Kamwa kebeberta netai noni ale takebendi eng tai yun kibendi nemaking'ololi rani. Kamwa kole koite borwekwak koek tiseiwot. Nekaibor kole borto komuchi koek tiseiwot. Imuchi koek sadaka eng taitab Jehova. Lakini kebwa kini ng'ololi rani ne noto komi koite nebo 2 kamwa kole amoyoniegei ateptab betusiechu. Ako ingewalak eng kalelietetab kabwatutikwak. Amoyoniegei ateptab betusiechu. Ako ingewalak eng kalelietetab kabwatutikwak. Kang'alale betusiek, ng'olio netai kang'alale betusiek kole itu betusiek chekimuchi kiyoniegei atebetab betusiechoto. Itu betusiek chekimuchi kisub atebosiekab betusiechoto. Nino kit nemakichilile echek tugul. Kimiteteni kasarta nekimi, kisubi kasarta nekimi. Lakini kit nesoru biik sikobit komaimuch komalui kenyisiechoto ko kabwatutik. Ak kwanyun makabwatutik buch. Kole kabwatutik chekawalak. So neiboru kole ng'alechu kangosire chito nekasire ng'alechu ko chito neng'om nebo kwong'ut. Kasire ng'alechu Paulo ng'omutyot ne kiagenge eng biik chekinyokosub Jeiso kokakosik.
ko chichi kemwoe kele ki ng'omutiotab ng'atutik, ki a lawyer chichoto. Chichi ko kinetu chito nekikure Gamaliel, profesayat neking'om eng emetab Israel eng kisyoto. Chito neking'om noni ale ndakimi rani ko tainene ndochin ng'alekab somanet eng emet. Ko nekamwa kole ingewalak eng kalelitetab kabwatutikwak. Kangetau amwa ale tebenin kila Facebook yokewe orinyi kole mi ne meting'ung, ne nemi oring'ung. Angen ale kimi kenyisiek raini che nekit kakotemene biik alak atepto nebo inguni. Kimi kenyisiek chewaloksek betusiek ak atebosiek kila betut. Atebet nemi rani koter ak nemi kenyino nyone. Atebet nemi kenyino nyone koter ak nemi kenyisiek 10. Ako kisobe eng kasarito echek tugul ne kiit agenge nemuchi kotoretech sikimuch ketonon, kokamwa kole kilelit kabwatutik. Kilelit kabwatutik. Keyai kolelakitu. Tebutiet nokose ale taitebege ko tos kikolelakitu kabwatutikuk anan uchu kiche chekibo tai. Amu mi kabwatutik chekiitinye kingotom itai Kristo Jesu. Ako mi kabwatutik cheitinye rani ko kitai Jesu. Tos kiwalak kabwatutikuk? Tos kiwalak anan chu kiche? Amu katoku ngot ko mawalak, angen ale kimi kasarta ne ngap koboldos biik kole kakonam kochut biik mutindo nebo dunia, ko kimite ng'ondet kosir biik. Makoimutieno amu ng'etu ng'ondet kobotech ak ng'etu betusiek ak tugukchi kobotech eng ibindo age tugul. Lakini kinekochin chito kochelel eng tuguchoto ko kabwatutik chelelachen. So nakamwa komie kole engewalak eng kalelitetab kabwatutikwak sikobit onai komie kiit nemie ako tochoksek ako kesunotkei nebo Jehova. Kakesoman ng'oliot nekamwa komie kole sikobit onai komie maket nemie netochoksek ako kesunotkei. Ne noto kobitu ya kakewal kabwatutikyok. Eng yu kaker ng'alek oeng cheechen. Ole kimuchi kibelde atebet nemite eng betusiek. Betusiek chebichien, betusiek cheuen ko kewal kabwatutik. Kit nebo oeng ya kakowalak kabwatutik kamwa kole kenoe maketab Jehova. Kenoe maketab Jehova. Kichilili ing yun ak ye kakechilil kenai maketab Jehova. Noni ale nginye nekichikil sobeng'ung ko nyumnyum itebege tebutik chu ile tos kiichilile tuguk chetesetai eng betusiechu? Ak nebo oeng tos kinai maketab Jehova? Amu kamwa kole yekakiletil kabwatutik koyookse tuguk oeng'u eng sobetab chito. Netai kechililie maket nebo betusiek. Nebo oeng kenoe maketab Jehova nemie. Tuguchu ko matuguk che rahisi. Nganda kakisoman ko matuguk che rahisi amu ko kamwa ale chang biik chekonam mestetab betusiechu. Atebet nemiten nguni ko kikonam biik chechang. Nebo oeng komi biik chemoingen maketab Jehova. Tos ingen maketab Jehova eng sobeng'ung? Sikobit komaloin mising naet ko kanateb kora kouni. Tos ya kaech ingen ile ne kit nemokenin Jehova? Ya kocher asista ko tos ingen ile ne kit nemokenin Jehova betunoto? Anan iyoe maket nebo ng'o? Amu ayani ale ya kaba lagok sukul ko ingoitita sukul koyoe maket nebo sukul, yoe maket nebo mwalimu. Ya kaitita chito kapkasi koyoe makutik chebo office, moyoe chechik. Ko akot akine chito ngosobe ko tos ingen maketab inendet nekakikochi kosob? Tos ingen kole sikokono Jehova asob rani ko kamokeno ne? Amu mi biik chekakikochi betunoto, komi chemakikochi betunoto. Mi biik chekanyor kenyit nekimite, komi biik chemanyor. Ko tebutiet neo netakitebege keteb kele tos kingen kele komakene ne Jehova sikobit kokonech betusiechu? Tos kingen? Ko nakamwa siret kole kinoe maketab Jehova yekakolelakitu kabwatutik. Ne eng kakuyet nenwai kole makutik chekibo tai
kabwatutik chekibo tai atkinye kotomo kesiku komanoe maketab Jehova. Ako takebendi kenyorung dai yung kibendi kikuye komye kenai kele manoe maketab Jehova. Ongebe kitabutab Korindo eng nebo aeng kurgenyi ko 4 koitenyi ko 4. Korindo eng nebo aeng kurgenyi ko 4 koitenyi ko 4. Wanda kisomani ketaune koite nebo 3 ko kararan. Kartasisiek chebo Kalenjin ko 1166. 1066 chebo Kalenjin 1166. Ako ngotukotin logoiwek chemiach kotukotin eng ichek chelustos. Eng ichek chekatu cheptolelitab ng'onyuni kabwatutikwak chemoyoni simailuchi ichek lapkeiyetab logoiwek chemiach chebo torornatetab Kristo Jesu. Aketchike koitinab 4. Eng ichek chekatu cheptolelitab ng'onyuni kabwatutikwak chemoyoni simailuchi ichek lapkeiyetab logoiwek chemiach chebo torornatetab Kristo. Kamwa Paulo ng'alek chemiachen kole yon moche kolusyo biik, yon kimoche biik sikobit komait kipsengwet ketuche kabwatutikwak, kituche simang'ong'ogis. Yekaketuche komakoluchin lapkeiyetab sirutik chetililen kabwatutikwak. Ani ale inge kit nekakituch, akot yo kewe kot kolal asista ituchege umbrella. Yo karobon iwendi ko. Yo kakolu lapkeiyet ko ngot imoche simalilin ichenge kit neituchege. Akot yo ketuige, oret ne rahisi ko yo ketuige kakoimen eng morongetit. Ko malilin lapkeiyet nemi sitimet anan ko nebo tait. Ko kamwa siret kole tuche cheptolelitab ng'onyuni kabwatutikab biik. Noyoni ale kinyene indei kamanutiet mising sobetab Kristo neng'ung. Ko yoche irib kabwatutik asikobit komatuch setan. Ngele cheptolelitab ng'onyuni ko setan. So ngaibor kole tinye setan kimnotet kotuch kabwatutikab chito. Ako mising ko ichek chekaesio sikunet. Neng ichek rani chetom kosik ko kit nekiete simosik ko kikituch kabwatutikwak. Ko kingetuch komakoluchi lapkeiyet ab sirutik chetililen. Kale koluchi lapkeiyet ab sirutik chetililen. Malapkeiyet nebo asista, malapkeiyet nebo sitimet, malapkeiyet nebo tait. Lapkeiyet nebo sirutik chetililen koluchi kabwatutik. Yo kakolu asista kemondoi akyai boisionik. Yo kakolu asista kebendi akyai tetutik chekimakyinige. Lakini eng kasarta nekait mesundeito akoit imenindo komakimuchi kemande. Kou noto biik chekikituch kabwatutikwak. Yo keker chito nemasiku, yo keker chito nemachenge oretab Jehova, ko tabu netinye koni kikituch kabwatutikyik. Ako maingen anyun kole kikituch. Amu nekituche kora kong'ololjin, amu sobe akine setan, ng'ololjin kila kolejin tebi kouni, tebi kouni, tebi kouni. So kakinai komie kele nyumnyum ketuch kabwatutik. Ak nebo aeng ko iluchin lapkeiyetab sirutik chetililen kabwatutikab chito sikobit kocheng oretab Jehova. Ongewektege kebe Luka. Ngebe Luka kurgenyi ko 24:45. Luka 24:45. Kenyoru eng yoto sirutik chetililen che kang'alal sirakine kiboityotab Jehova Luka. Subka kabwatutik. Takeng'olole kabwatutik kele sikobit kobois kabwatutik chu komie ko ne kit nenyolu keyai. Koyat anyun ng'omnotosiekwak sikobit konai sirutik. Akilenjige kikisir kou noto kele nyoljin Kristo konyalil ak kong'et kogeny eng chekikobek eng betutab somok. Ng'oliot neo nakamwa kole koyat anyun ng'omnotosiekwak sikobit konai sirutik chetililen. Atindoniot nekakisoman ko katuiyo ak Jeiso ak alamalak aeng chekami kobendi Emmaus kokakobata baretab Jeiso akitya kong'et eng betut nebo somok. Ko eng betunoto kaech emet
koba kala malaik kokatuiyo oret kobendi Emmaus banda ne nekit kobo mailishek 7. Kole kokingomi oret kong'ololji icheket logoiwek chetililen. Ng'ololji logoiwek chetililen. Akamwa siret kole kiuit kokuyo bichoto. Lakini kangoriktot komwa kole king'any kiyat Kristo kabwatutikwak. Kiyat Kristo ng'omnotenywa. Ibwoti ng'olyo nekakisomani komalo kiker cheptolelitab ng'unduni kabwatutikwak. Kiker cheptolelitab ng'unduni naenywa. Kwamu kikerat naet koyat Kristo Jesu. Noto amune sikere bwone biik chechang kanisa lakini maikuitos sirutik. Kesoma sirutik chetililen ko maikuitos. Keng'alale ng'olyotab Jehova ko maikuitos. Akot nda imache inai mising ya kerat kabwatutik ko yo kait kasarta nekiyomdo kergei ngot kiyomdo eng radio, ngot kiyomdo eng television, kiyomdo akot eng chobo evangelism chobo open air. Ko nebo koite kasarta nekisomani sirutik chetililen konam kobet interest, open maket. Akonam kong'et chito ak kit neo mising konam koru. Konam konyor rwondo. Ko tayari kakeker kabwatutik amu eng lang'at yo irwe ko kakiker naet. Noto amune yo irwe komenai tuguk chetesetai. Menai ile ne kit netesetai yo irwe. Amu tayari ko kakeker. Amu mara katebe kele ikerto ano metit. Yo irwe kekere. Ko ye kakeker ko karwotitoet inegei nenyone. Ko kondelen ile koiteb ile koirwotitchi ne ko ngap kotemenen ile koirwotitchi ne. Ko nekamwa siret kole tinye kimnotet Jehova koyat ng'omnotetab chito. Akoni ale ngokwek chekiyosomanen kitabutab kalewenoik komwoe kole taunetab ng'omnotet ko kiiwe Jehova. Ako mara kitebe kenyisiek chechang ile konundo ano Jehova ng'omnotet. Ko nekakinyoru ng'olyot ing nekamwa kole koyat anyun kabwatut ng'omnotosiekwak. Koyat ng'omnotet. So nibor kole eng icheket chekakocham Jehova, icheket chekakocheng Jehova, koyote Jehova ng'omnotosiekwak. Akoni ale ingen komie ngap komi kit nekama ingen ile ingen. Ko inginoe ile kengen ko saisiek alak. Amu kakerak kabwatutik ako kerak naet sikobit komenai ile ne kit nekotesetai. So nekakenai komie kele ng'omnotet ko kit nebo kamanut. Akiling'ung ko kit nebo kamanut nemami kit nekergei. Amu noto nekonin iyai boisionikab Jehova ako noto nekonin itebi eng oretab Jehova. Mache anyun kewektegei kebe kitabut nebo Jeremiah. Katakesoman eng yo kikebunu lakini mache kewektegei rani kora. Jeremiah kurekenyi ko 31 koitenyi ko 33. Jeremiah 31 koitenyi ko 33. Nekesoman kong'etegei 31. Jeremiah 31 ketaune 31 akoi 34. Okero bwone betusiek mwae Jehova chekiyomisiga kotab Israel. Eng kayomiset nelel koboto kotab Juda. Makou kayomiset nekikiyomis ka kwanisiek-kwak eng betut nekionemu ichek amutu komong eng emetab Misri. Kayomisutyo noto neking'em ichek nganda kiyo manung'otiot eng ichek, mwae Jehova. Ako ni kayomiset nekiyomisiga kotab Israel. Yeibata betusiek choto, mwae Jehova, andei ng'atutiet orinywa ak asirchi mugulelwekwak ak aeku kamuktaindenywa akoek ichek bikyuk. Ak onet kokeny chi age tugul, amakoneti kokeny chi age tugul chitab kokwenyi, amakoneti chi age tugul ng'etab kamet kolenjin na Jehova, amu tuno ichek tugul koboi neming'in eng ichek akoi neo, mwae Jehova. Amwanyochini kat amu yaitienywa, amabwoti tengektanywa kokeny. Amwa 34 kole amakoneti chi, amakoneti kokeny chi age tugul chitab kokwenyi, amakoneti chi age tugul ng'etab kamet, ako nae Jehova. No ko kimnotet nebo ng'omnotet nekait kasarta nekale Jehova. Ite betusiek chetun kyoe kayomiset ak Israel, amakineti chi kokeny, kobate nae chi tugul Jehova ing oret ne inegei.
Noe chitugul Jehova ing oret neter. Makinete ko chito akeketyin. Ko ngisup ko kamwa kangetou kole ingewalak eng kalelitetab kabwatutikwok asikobit onai maket nebo Jehova. So neiboru kole naoni kinyoru eng betusiek chekamwa Jeremiah ko ing betusiek chekakikochi biik kabwatutik chelelachen. Kakikochi biik naet nelel, kakong'any Jehova nautikwak, konam konai Jehova icheket akitya konam kokuyo Jehova. Ongebe 17 yekikakesoman atkinye koitinyi ko 9. Kas kit nemwoe Jeremiah kora eng 17 koitinyi ko 9. Kaberberinden muguleldo kosir tuguk tugul akoya mising, ng'o neimuchi konai? Ane Jehova neisyochi muguleldo atyeme kabwatutik siyokochi chi age tugul kou ortinwekyik, kou logoekab boisionikchik. Koitetab 10. Ane Jehova neisyochi muguleldo atyeme kabwatutik sianai siyokochi chi age tugul kou ortinwekyik, kou logoekab boisionikchik. Kale Jehova atyeme kabwatutik. Ang'olion nekakase takinam ing nakamwa kole atyeme kabwatutik ko kakeng'alale kebeberta nebo muguleldo, lakini kamwa kole atyeme kabwatutik siyokochi chi age tugul kou ortinwekyik. So nekaibor kole tinye melekto kabwatutik chekibwoti, tinye melekto eng taitab Jehova. Nein yo ibwoti tuguk komebwat kityo ile ibwoti buch. Angoimeni kekoni melekto nebo kabwatutikuk, inyoru melektab kabwatutikuk. Angot ko kabwatutik chekebwoti ko chebo chomyet, ko angoimeni itoche chomyet. Angot ko kabwatutik chekebwoti ko chebo rirenet, ko ingoimeni itoche rirenet. Angot ko kabwatutik chekebwoti ko chebo toiyet, ko ingoimeni itoche toiyet. Amu akase tena amu kamwa Jehova kole aketyigei atyeme kabwatutik siyokochi chi tugul kou ortinwekyik. Po kwang'ut ng'olyondoni amu kangoyai komi oret nekaba kabwatutikab chi tugul. Chi tugul kasich oretab kabwatutikyik. Amu kangoyai komi biik chekaba bonwek chekabun kelyek. Ko mara kewe chitab kokwet, mara kewe mbar, mara kewe tugoshek, mara kewe ano. Ana mara ko kewe nganaset neloo, mi oret nekibun kangoech emet. Ko nekamwa akine Jehova kole angoech emet komi oret nebune kabwatutikab chito. Mi, making'olegei kele mami. Amu kangoech emet komi oret nekawo chito eng kabwatutikyik. Age kowendi kot koimen, age ko kikwo kot kenyisiek 10. Manachin keng'ololi rani ko kiwo oranato kenyisiek 10 eng kabwatutikuk. Ako melekto neitoche kila betut ko nebo kabwatutikuk. Chu ko tuguk cheking'olole che ngap sait age komatakere biik komunchi kamanut. Amu sait age keng'olole kele kinyoru melekto nebo boisionikyok nebo iman amaesioi. Lakini akase takenai kora kele tuguk chekibwoti komite melekto. Ako kale Jehova inendet nekonu melekto. Ibwoti ya kakisoman netai kamwa kole mi tuguk chemakimuchi kenai chemi muguleldo orit akot chemi kabwatutik orit. Mi kebeberta eng metit nekekure subconscious mind. Ni tuguk chekiibwat kenyisiek 5 chekakobata ko kikikonor eng store nebo subconscious mind. Ko tuguchoto komaingen akot ile kikebwat. Choto cham kemwoe kele tuguk cherwotitoi ko tuguk chekikende subconscious mind. Nekityeme kiwek kobwa tuguk chekingen, lakini amu mataitambuani metit nebo inguni kikoutye, ko ngap irwotityini tuguchoto. So ko nekamwa Jehova ne ng'olyon akase ale tameutye ko nakamwa kole sikobit akochi chi tugul kou ortinwekab kabwatutikyik. Ne ng'olyon neu nakase taitebe rani, ibun ano eng kabwatutik? Kinam oret ingiro eng kabwatutikuk? Kinam oret neu ne? Tos oretab Jehova? Tos oret nebo bunyot? Amu mi tuguk chemi tai yo kibendi chenyikesomoni che choto ko oretab setani chekiba biik oranato. Ngiwang'une rani Ebesoek kurgenyi 4:23. Ebesoek kurgenyi 4:23. Nenito kebeberta netai nenyikebendi kebeberta nebo oeng nebo kabwatutik. Ebesoek kurgenyi 4:23.
4:23. Ngetaune 20 suwa kakinyoru kasubet nekararan. Ngetaune 20. Ephesians chapter 4 verses 20 to 24. Ako kimaonetkei Kristo kou noto. Ako kyokas inendet ak kikinetak eng inendet kou yemi imanit eng Jeiso. Ale uregu chito nebo keny noto katebeng'wang nebo atkinye neng'emaksek kou magutik cheyaach chebo kenisiet. Siowalake ole lakitu eng tamirmirietab nautikwak. Akolach chito nelel nekikiyai eng Jehova eng imanda ak tililindo nebo imanit. Ketyike 23. Asiowalake ole lakitu eng tamirmirietab nautikwak. Asiowalake ole lakitu eng tamirmirietab nautikwak. Akolach chito nelel nekikiyai eng Jehova eng imanda ak tililindo. Sikobit kewalake kelelakitu eng tamirmirietab nautikyok. Yani kotok kole nga biik chemawalak ko mawalak tamirmiriet nebo naet. Mawalak inget kou noto. So yo kenyoru biik chemawalakis amu kamwa yo kakibunu kole oregu chito nebo keny ne noto ko atebet. Yo kile oregu chito nebo keny ko makile kerek chito kewirta. Kole kirek atebet nebo keny. So yakamwa siret kole oregu chito nebo keny kamwa kole oregu atebet nekibo tai amu chito ko atebet. Chito usinye ko atebet. Ani ala koraini sakai ke describe en ndakimwoe kele iune kemwoe kele anum newendi sukul, anum newendi ole kile, anum nebo ole kile. Atebosiek chemwoe chito. Ndaraini komami atebet netinye chito komami ile kiarorundo chito. Lakini kiaroru chito kosubkei ak atebosiekyik, sukulit newendi, kaa ole kikisikyin, boisionik cheyoe. Akot ngap komi boisionik cheyoe chito ne ngap kikikochi kainet nemakararan kekure kimayat. Amu atebenyi ko mayek. Ko atebosiek cheng'ololi chito ak atebosiek chekochin chito kosich kainet. Ko nakamwa siret komie kole sikobit kewalech kelelakitu ing tamirmiriet ako kakisire in letter nebo T neming'in nebo nautik. So nakasole taisa Jehova kotoretin kotakosyai kabwatutik. Kakenai ing ndai yung kakitaune kemwa kele ingewalech ing kalelitetab kabwatutikyok sikobit kechilile ng'emisiet nemite eng betusiek. Nakamwochin Paulo biik chekami Rome sikobit kechilile ng'emisiet nemi betusiechu. So nekaibor kole yamawalak chito eng atebosiek, yamawalak chito eng naet, kotito atebetab betusiek. Kalagutik chebo inguni chekilochi, atebet nebo inguni nekitebche, kotito chito nemawal kabwatutikyik. Lakini chito nekawal kabwatutikyik komatito atebetab betusiek. Neko kamwa ale noto amune siokere ngap kiimege kou barnotik ngap kiimege kele kalya sikobit kobayu, kalya sikobit kobayu. Ko mutomo kewal. Akoni ale ba iman nitok amu ngap komwoe biik chemengech kole biik chekakoekitu komawale kabwatutikwak. Ako iman. Amu yekakoit chito kenyisiek 50-60 koui kotakewal kabwatutikyik. Akot nginyoru ole yoitoi tuguk ko ene tugukchik kou atkinye. Amu kabwatutikyik koikoit constant. Makewalawali kila betut. Lakini nginyoru chito neming'in kowalaksek. Kii nekau subui ko ngomi saa 7 koter. Ko kii nekau saa 7 ko ngomi sait 12 koter. Amu takowalawalaksek kabwatutikyik kochokto. Lakini ndakakonyor kabwatet nelel nebo Jehova komuche konai maketab Jehova. So tinye kimnotet naeng'ung kotoretin inai maketab Jehova. Ako naet ndanyun nekiboisie ko naet nelel, ma naet nekibo tai. Naet nekakoyat Kristo sikobit ikuye sirutik chetililen. Naet nekakoyat Kristo sikobit ikuye maketab Jehova. Ko naet noton ne asoya ale kotoretin Jehova sisich naet neu noton. Kangetau ateb ng'oliot ne kamwa ng'oliot nekamwaun social media kole mi ne kabwatutik. Wikit nenyone nyikekere tuguk chemi kabwatutikab biik. Sitebe kanyun ile wany tos ne nemi meting'ung, inoe betunoto ile tos ne kit nemi meting'ung. So moche ale koberurin Jehova akoribin akondoiseun kot ketuye kora wikit nenyone. Yosaun mising ale kosiagak
akolelakitu kabwatutikuk sinai maketab Jehova. Ongesawa. Kanamwa kongoi neo Jehova amu sirutik chetililen chekakosiach mugulelwekyok akosiach kabwatutikab bikuk Jehova. Kongoi eng chi nekakoboibochi ng'olyondoni akotoror kaineng'ung. Nekakosich Jehova kole nyolu kolelakitu kabwatutikyik, nyolu kolelit tamirmir nebo naenyi Jehova. Nyolu kosiokokis naenyi Jehova sikomuch konai maket neitinye ichek Jehova. So ichek kora chekikotucho kabwatutikwak, ichek chemotinye kakuyet nebo sobet nebo inguni anan kotinye kakuyet nebo lembeita nebo inguni, ale toret sikobit kocheng'i Jehova. Ak yekakocheng'in kosich kabwatet nelel akosich naet nelel Jehova. Irur bikuk akiyochi nemie amu kasayoni koboto kongoi eng kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyandenyo. Amen. Nen kemwochin kongoi Jehova amu kakwai nemie, kakong'ololwech en oret ne inegen, nongen ale kotinye kokaicher ak en tugul ole imiten, sobit ketestai kora kewot Jehova en atkai tugul ak keboisien sirutik chetililen chekakenyoru betutab raini. So komoe kele sobit kobirwech Jehova akotestai kwai nemie, oti ng'ololindet nekakoib boroindo kobit kora konetech betutab raini. So boroindo nekiben inguni ko boroindo nebo konunoik nekiote Jehova en tuguk chekitinye. Nitet komakene kora Jehova, sobit kora kiyapta akot boisionik chetesetai kora akot en boisiet en kotab Jehova. So atochin en tugul ole imiten en boroinitet bo konunoik, ko amun imiten en ole imi komuch iityi en paybill number nebo kanisa 400-222, ko account ko 56-28-65#. Yon kitesetai en kebeberta nebo konunoik kebendi kenyoru tiendo nemwoe kole kororon ng'alek yemi Jehova ng'echeretab laitornatet. Ko yon tesetai tienon ketesetai kora keote Jehova en tuguk chekitinye. Otokotin.
nan kemwochin kongoi Jehova amun boroindo nekokeib nebo otisiet nekakewot inendet en tuguk chekitinye nekimache keib boroindo nebo saet sobit kesochi kot boisionik chekiyoe en kila ak kila sobit kokonech Jehova kimnotet kemuch kewot inendet en atkai tugul so bendi kesoe akobo konunoik koboto kora boisionik chekiyoe en olombo gaa boisionik chekikesirech kobit kotestai Jehova kwai nemie so kibendi kesoe kibagenge. So kimache kebe taitab Jehova kesochi sadaka ak itya kora kesochi boisionik cheyoe en olombo gaa. Mache keib betutab raini kibwat boisiosiek cheyoe amu choto chekonu melekto ko choto kora chekonin iyai boisietab Jehova. So ongebe taitab Jehova kesao. Kanamwa kongoi neo Jehova amu I Jehova nekiyai tuguk tugul ak itya ikonech kobwa eunekyok Jehova chemitei ng'ondet. Kemwa ile neng'ung ng'ony ak chenyitat ng'ony Jehova. Kokan kokaikonech ng'ondet kora ikonech boisionik chekiyoe sikobit kimuch kenyorune melekwek ak kenyorune tuguk chekiboisie Jehova eng sobetab emet ak eng boisionikuk Jehova. Anamwa kongoi eng ichek chekakoyok sadaka chechwak ak itya kora ai boroini Jehova asochi boisiosiekwak Jehova. Sochi biik cheyoe biashara, biik Jehova nenyoche tinye biashara cheterter eng emet Jehova kokasochi ichek tugul eng kainet nebo Jeiso. Ngot kwoldo minutik chebo imbar, aldo chebo kiagik anan kwoldo akot Jehova tuguk chemi tugosiekwak. Kokasochi ichek tugul eng kainetab Jeiso ale iberur Jehova kiyochi nemie. Sikobit eng kila betut Jehova nenyoye mondo kwae biashara inichoto Jehova. Ikochi Jehova melekwek ak ikochi kora Jehova akot faida chebunu taing'ung Jehova nenyo. Akerkong Jehova tamirmiriet nenyumnyum kokera alak eng ichek biashara nenywanet ale kong'ete inguni Jehova komakeroksek biashara chechwak ako iwendi yotyini oret age Jehova sikobit konyorune melekwek. Biashara age tugul Jehova nekiyoe kergei ngot ko nebo korik, kergei ngot ko nebo tugosiek, kergei ngot ko nekioldo tuguk alak tugul Jehova kokaberur eng kainetab Jeiso sikobit koek cheberurotin bichu Jehova ak konyor melekwek eng betusiek tugul. Anasochi kora ichek cheyoe boisiet nebo imbar Jehova nenyo che kabatik chetinye minutik eng imbar, mi biik kora Jehova nenyo chetinye tuguk cheoldo chetore arawek 3 ako mi akot chetore kenyit agenge ako mi chetore kenyisiek chechang Jehova. Kokasa Jehova ale wui tugul nekiyoe biashara chebo tuguchoto iberur Jehova ak iyai nemie. Berur ng'ung'unyek chekimiji minutik choto Jehova. Iste mionwek Jehova nenyo cheng'eme tuguk chekakomin biik konde mbarenikwak Jehova. Kongoi Baba amu I Jehova nesobe ako I Jehova nebo iman. Aranyun Jehova konde taing'ung bichu ale sikobit iberur ak iyochi nemie ak alak Jehova chetakesochini eng wikisiek chemi tai iberur Jehova amu kakisa kiyonin koboto kongoi eng kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyat nenyo. Amen. Akayon konan kemwochin kongoi Jehova amun kakwai nemie kakitwoisi tuyet nebo betutab raini. So nai namakun kaberuretab Jehova en boisionik kebendi iyoe en kot tugul kotar ketuye kora kochome Jehova en wikit nenyone kebendi kepchee miendab Kiptaiyat ngoberure Jehova tugul kibagenge. Kongoi mising. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and